ngoba kunabantu esesigabaqondi nangaba relationship uxakeke bathi ukuthi upartner wami ujatshuniswa mekunjani udinwa mekunjani unyelile mfowethu uzuyithetha akangithandi kanti hayi kuma engakuthandi uyakuthanda iproblem ukuthi unyelile mfowethu la isuka khona akavuthwanga kunabantu mfowethu la besuka khona noma bayahlukumezeka abazange kucaca ukuthi bahlukumezekile badinga ukulashwa akuveli ukuthi badinga ukulashwa la besuka khona futhi akuveli ukuthi bajabulile aba understandeke ukuthi banjani banyelile mfowethu sikhuluma ngomuntu onyelile namhlanje soma ngabe unyelileke mfethu azi ukuthi lo muntu enginayo unyelile akavuthiwe mangabe ngifuna ama principles obufazi kuyena ngikwazi ukwathola mangifuna ama principles endoda kuya ngikwazi ukwathola ngingene nomuntu onyelile okusho ukuthi understand ukuthi ngikhuluma kanjani ngidlala kanjani ngimthinta kanjani uthintwa kuphi ukuze lo muntu abe right ngoba unjani unyelile.